Ka kenhun yang lekai wushu jong ka East Khasi Hills kalayo bandra ya kanam lado ha kalumpung ya khun ba arsngi bala penlong da Meghalaya Wushu Association baratip kum ka 23rd Meghalaya State Level Wushu Championship arajar arhun reu ka balalong ha Rajiv Wushu Hall Assam Regimental Center Happy Valley Shillong nadu ka arhusau hadu arhusan tarik naitung kumbalai spangut kinong elekai na baro ki distrik jong ka Jelang Meghalaya kila shim benta ha ka ni ka lumpung jing elekai ka balalong ka we na ki jing kop wushu bahe tam ha ka jela ka jing kop ka kentup ya ka jing elekai sanda bat talu bat kalong rukum kerensan banjid e kinong elekai ki batibet na ka benta ki jing kop ki bakham he ha ka singi play u Brigadier Vikash Rai Chandalia Komandan ke Assam Regimental Center ulalong kumbukongsan rengkat ke jinga danlang Presiden ke Meghalaya Wushu Association ba Doni Arani. Hadian arsngi ke jinga kop ke ba itenat lapan bena ya ginong job ha ka baka East Khasi Hills kelara ya kanam team champion da Laispa point. Labut pat saka West Giant Hills ha ka kerdan ka baar da Shispa Prapo point bat ka East Giant Hills ha ka kerdan ka balai da Shispa point. Ka Meghalaya Wushu Association kalaong bagane kalempong kalong ru kerensan banjid ikinong elekai ban penkre ya ka 39th National Games arhajar arpuhnyo kinong elekai ke basha jid kinyo jinghikai bat jingarap bakerpang ban wanra nam bat buram ya ka Meghalaya hakari This round win by knockout to Dennis Medina. Dạ Nadim sir. One, two, three. Tadi